lambi matik sadaba Tamenglong district Taizizang khunja singna lainga ke maike di mating amata pangdana leiri haina khunja singna penaba phongdorni Manipuri Wetlands kanaba miyamna punna hona minasi haina Environment and Climate Change Department ki Deputy Director Usam Bogen apil torni amasung Kerala coronavirus positive oiba mi yoi amaga mok hening loi na India goi na pulto mi ani chui maya mokrom jere dom yebiri bas impact news ni ke tokson hose pungsa si phawi mari pau sing mi am pijari lambi thongi phibam sa daba taijizangi khunja singna lenga ki yengbu matam ke adi ngai duna lerakli hidamasida bhakta toram amadi pibio bobo dagi khanaba report ama Tamenglong District Headquarter dagi kilometer 35 aduga Imphal dagi kilometer 12 lapna Barak Turil gi Torbanda city gi Nil Khongbadagi tamna leiriba Taijijang khul lengak amadi mari leinaba department singi mieng watpadagi hiram kudimakta sothaduna leiri Tamenglong District Headquarter ga amatta ngairba phauna lambi oiriba Barak Turil da matam gu chunaba thung amatta sadana ngasi phawba leirakpa asina Taijijang khunja singda awabagi matakta hena awaba mapiri Taijijang khul khaktan natna khul asiga thangnana leiriba Tongtao Chingkhonglong Jalek Jang Chingkau amadi Pabramgi khunja singna district headquarter chatnaba honabada Barak Turil gi imaida apik pahi amagi mating logduna sathok sasin tawnari nongju thagi matam Barak Turil gi imai wangba matamda Taijijang yauna atopa khul sing asigi khunja singna district headquarter chatnaba honabada khudong sadaba kayama mayok nhali Turil tasinduna mioi kya siba phawba yaukre haina Taijijang khul gi chairman Athui Kamai na thamlagli Accident thokpa haibse hi masa oibenina adum accident thorga mi siba phawba leiri aduna thong si sagani haina government trap digi haibdi haibne adu hojik phawdi semdri aduna government try digi trap digi na akhoi khundigi na asi khuntrok tre phawba se lambi se sempham lei haibse aina haijaning bini khoi hongban si leibini na agriculture ke trap digi su department digi su kari kari thaba phaba hangam gumba alu gumba kobi gumba kari tapak lau se sempham yam lei haduna akhoi hongban sida government trap digi na adum pibira di akhoi si thuna chawkhatkani adu education gi su school gi su phajana oja si thabira u haibse ai chairman trap digi adum hajani Sanita leiba Taijijang khul ki oina thaknaba aphaba ising electricity ana laeng sang yumthong khuding gi oiba sanitary toilet leitabagi khudong chadaba leiri khul aseda leiriba amata ngairba Taijijang village primary school gi infrastructure amadi oja ningthina leitabana khul asigi yauna manak nakpada leiba khul gi angangsing Tamenglong tana mahimasing tamba chatli khul asida anaba yaurokpa loinana nupi singna angang unaba matamda Turel landuna amadi ningthina sembidriba lambida pung ani hum changna district headquarter tamna Sadi haina khul asigi chairman na nunangba phongdoragli akhoi area sida nupi singna delivery tawba matamda su kino dispensary gumba doctor gumba leitabani na wana charaga siba phawba se akhoi area da dum leiri education se akhoi school si tu matik chadri oja si jam tharakri oja se primary school ni akhoi da leibse aduna oja se ani hum khakta lei aje mari manga tru gumadi leifam thokpani adubo leidri aduna government try digina oja se thabira u haibse aina pamjabani aduna akhoi awatpa haibse yam awatana backward oidna leiba area oire akhoi Taijang se District Headquarter Yongnaba Lambi Fattabagi Awaba Kya Leiragasu Khul asigi lifeline oriba Barak Turil asigi imaida kumja lising ani 18 lengangna thongama sargani haibagi thajaba District Deputy Commissioner gi khuthangda khangalakpa leikre adubu hojik phawbagi oina thabak amata paikhatpa leitri hojik leiba lenga asina chingamadi tamgi sakhot thorangi oiba policy program kya leirabasu Taijijang yauna manak nakpada leiriba khulsingda kanaba amata phangba leitri hojik leiriba lenga asina yamnamak thuna thongama sabangam Kiroi harabasu kum kangdana Barak Turil da sathok sasin tawba yagadaba life saving jacket yawba achoba hi khara athubda pibiu haina chairman asina appeal tawragli pa haibse hi achoba darka lai thong se akhoi kinodigi Taijang ga Bongwaijang ga samnaba Barak se lan thokpa aduna thong se darka lai khungi lanba se aina hajaning badi government try digina government nungsibiduna akhoi khun area sida development se putho o haibse PBO haibse ai trap digina hajaning bani Tamenglong district ki manungsana leiba Bongwaijang dagi horaga Taijijang amadi atoba khun 3 phongnariba
ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯕꯔꯥꯛ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯄꯔꯁꯟ ꯄꯤꯕꯨꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯚꯛꯇ ꯇꯔꯥꯝꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯥꯏꯖꯤꯖꯥꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟഡ് ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯇꯤꯡꯉꯣꯆꯝ ꯚꯣꯀꯦꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯖꯤꯟ ꯄꯥꯂꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯐꯨꯝꯅꯣꯝ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯍꯣꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯏꯊꯧ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯥꯄꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟഡ് ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯚꯣꯒꯦꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯥꯠ ꯆꯥꯝꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯨꯕꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ क्लब चलाइरेबसिंगना मियामगी कानबा थबक तौबगी महुत्ता लनाई नुंगाइनबा थबक तौरकपना क्लब सिंगना मियामना सौगतपा हंथरपनि हाइना थामेबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए खुमुक्सम जॉय किशन फोंदोक्रे वाफमसे ngasi थामेबन हिजम देवान लेखाइ लेबा थामेबन यूथ सेंटर की कुनि पांचबा फाउंडेशन डे की थरमदा एमएलए जॉय किशन फोंदोखिबनी क्लब असि संगलेदा पांथोखिबा थरम अदुदा जॉय किशन मखाताना फोंदोखिबदा मणिपुर लेरिबा क्लब अमदि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग असे बिजनेस ओरिएंटेड ओइबा मोंगदा चथरकपा चथरक तौबना मियाम की याइफनबा थबक तौबगी सांग हंथरे मरम अदुना मियाम की थबक तौगे हारबदी थमोय सेंग थबक तौब मथौ ताई ललाई नुंगाइनबा ओइरबदी क्लब चलाइबगी महुत्ता अतोपा थबक ओइना तौबियु हाइना जॉयकेसना अपील तौखी थरम अदुगा मरी लेनेना हंदक गुवाहाटी पांथोखिबा खेलो इंडिया दा नुपी कांगलुकी वेट लिफ्टिंग मसानदा किलोग्राम 58 की कैटेगरी दा गोल्ड मेडल लौरखिबी संद्रेला खुयाम दा क्लब की माइखिद के सबकुदोल तमदना तरामना ओखी लेकाई की थबक तौरीबा क्लब की थबक तौरबसु लेबाक की थबक तौगे हारगदी नाखै सेंगना तौबियोबा लेबाक की थबक तौगबगी नामादा आइगी इमुंगी कानानाबा आइगन आइगी सेंदान लंबी ओइनाबा से क्लब की मीने रे हंगोइबा क्लब की मीन थोलागदी लेकाई की वायन तौरबनी नतरगा अदोम सथरगदी लेबाक से मुलकनेब अदुदनी ngasi मणिपुर क्लब मयाम मयेंग तारक्तन क्लब मयाम मवा लोनरक्तसिदन यूथ सेंटर की क्लब तनतना मणिपुर लेब क्लब सिंगना लेबाक की थबक तौगे थोलागदी लेबाक की थबक सेंगना तसेंगना तौबियु ngasi मणिपुर करम इहुदा मणिपुर की पब्लिक ने सपोर्ट तौनिंगेब तौनिंगदेब मरमदी इहौलु सिंगबसिंग की डिटरमिनेशन से सेंगदेब लाइनिंग थौ सनामही टेम्पल बोर्ड न सिंदर सनामही लाइनिंग की सन कांगलोन लाइनिंग खुदम अमसुंग सनामही लाइनिंग की फिराल लैहनबगी वाकलोंदा सनामही लाइनिंग सलबा इमुंग अमगी थरम सिंगदा पांगथोक कदबा सनापथा फाइनमिंग थन बलाइरिक मगसिप कोंख्रे थरमदु अहान मणिपुर राइफल्स कॉम्प्लेक्स लैबा हयिंग खोंगवाल द पांगथोखिबनी लाइनिंग थौ सनामही टेम्पल बोर्ड की प्रेसिडेंट अमदी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर लांगपोलापम जयंत ना लाइरिक अदु फोंखिबका लोइना मणिपुर दा मखाताना लाइनिंग असigi matangda thijinduna hapsinba yabasing hapsinba amadi loktopa yabasing kari kari lebege haibado miam punna honaminasi haiki याम इम्पोर्टेंट होइबा याम हिस्टोरिक होइबा इतिहासिक होइबा मखलगी थोरममनी यातना हाइबद हाइबन बथोयन खंजै लाइनिंग सिउ पाम मीडियम बसिंग से नोंग नोंग के सुम हेंगलक बट तबुदि लाइनिंग सिगि दमत कई तोगदगे जे खंगजेदबा मयाम अमदि याव लाइनिंग सिगि वखलोंदि पाम मसिदा तोंगान तोंगान मखलि खुनाई कांगबु ये कबुई चेनाउ सिंग कांगबु सिंग मोय लाकबे याव लाइनिंग सनामगी मतिक मया दिन मरम लोइनो कोनजिलकपा हाइबा ताई अदुबु कोनजिलगे सु मदुगी दमक्तने लेरिबा बॉडी सिना ngasi वाब कमी तौब ngamdriba हाइबा ताई अदुना करिगुंबा अखोगी मूर्ति अमा लैबा तारगदि कयात सुना लैबा तंगाई फदबा लैबदौना सनामे लाइनिंग सु पामजैना हाइबा तारगदि सनामे लाइनिंग सु करिनो द खंगो मथौ तारकपा चटना कांगलोन सि करि मथांग सास ब्रेक अमलौस के ब्रेक मतुंगदा ngasi एयर इंडिया की अकनबा प्लेन अमना वहान दगी इंडिया मसा सहुं कुलुमदोय मसंग मालदीव्स मसा तरे न्यू दिल्ली द पुरखिबी पावबनि मणिपुर मसंग मालंगे तोंगान तोंगान बा इ पाव सिंग पुदन लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज मिंग तादन लेबियो मैम मुखना तराम नोक्सरी बुलेटिन सिंग मखाता पाव मियाम द पिजरी वन दगी मनी इंडिया मसा सिंग अकनबा फ्लाइट लौरबगा लोइना हौजी हौजी सेक्शन ऑब्जर्वेशन थमले नकल मरमदा चाइनादा कोरोना वायरस न सिखिबा मिगी मसिंग सहुंग मरी यौखरे लाइना सिना मालेंगी लेबाक अयामबदा संदरपदगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस नि हाना लाउथोखिबा लेखरबनी इंडिया गवर्नमेंट की थादरप सेरोलमगी मतुंगिना फ्लाइट 326 पायलट की पैसेंजर
लिसिंग यांखनिथोई सहूं कुंथ्रानिथोई स्क्रीन तौखी मसिगी मनुंगदा सिंगनबा लायोंग लेबा मियोय मरफुता तरेट आइसोलेशन फैसिलिटीज थमली वानदगी लौरुबा इंडिया मसा सहूं कुनमरी हौजी न्यू दिल्ली की अखनब कैंप सिंगदा डॉक्टर सिंगना सखिना येंगसिली थुंगलखिबा मियोय सिंगी मनुंगदा मियोय सामगा मरी ITBP सोला कैंप ता थमली ngarang एयर इंडिया की अखनब प्लेन अमना वानदगी इंडिया मसा लौरबा मतुंग ngasisu एयरलाइंस असे अखनब फ्लाइट अमना अनिसुबा बैच की ओइने इंडियन सहूं कुलुमदे मसुंग मालदिस मसा तरेट न्यू दिल्ली दा पुरखरे केरला दा कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइबा मियोय अमगा मुक थेंगनरे पॉजिटिव ओइबा मियोय से चाइना दा चलुबा मियोय नि हाइरी मियोय से नुंसा चिनिंगाय ओइद्रे हाइरी अनमोइनबा हौजी यामना कुपना ऑब्जर्वेशन थमले पनबे याबदी इंडिया की ओइना हानबा कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइबा केस असी केरला दा जनवरी 19 दा कंफर्म तौखिबनी jobtiminasi.com nasindana mahiroi singda scholarship pinanaba pandamda mamang sahi disini taramapan December pangthokiba talent search examination da mai palaba mahiroi sing okre loinana mahiroi singda scholarship sungyen thokre thoramadu tayal patalaiba oriental college ki indoor stadium da pangthokibni thoramadu da chief guest ki warol piraduna SSA manipur ki additional director T Folena hai mahiroi sing asi tongi yombini makoi ba papabi ama ohenna ba hona bagi tangai padaba lai nahasina positive oiba wakhalon chendana makoi na thamli ba pandam phangna ba hona ba galoi na khonai gi dabak apapa thabak tauna ba hona sei lamdam asigi human resourcing asi pagalaba matamda state asigi economy su pagat pangongani mahiroi sing bo puring thogat poina jobtiminasi.com na lori bathodang si takat ningai ni hai ki taramanda jobtiminasi.com gi provider Amos Sagol Semna hai ki bada jobtiminasi.com is education yamari lainaba web portal amani web portal asina class 5 tagi na 10 phawi barung dalaiba mahiro singi dabakta scholarship scheme asi pakhatpani haiki academic session 2019-20 tagi na hauriba scholarship scheme asi sahi khudingi leptana sathanaba honagani haiki ngasigi taramada bia bosengi deputy secretary Sijiguru Mayum Jitalal Sarmana St Joseph Higher Secondary School headmistress sister Florid amadi Little Flower School Imphal gi headmistress sister Kaini Martha su guest of honor ina amasung special guest sing oina sarugya ke education website rin laizam ni ko jobtiminasi.com ana career related website ne haitare portal loina ko portal se kamai advertisement to we se na teaser ko ne teaser ko matung ji ko billboard nung advertisement to da changada paisa mayam do ada moi do ina moi desu ko na tung ko na seasonal kadba yar ba website mo obina moi desu kana boina moi desu khangu boina oina ba na koina awareness oina pina boina dugi pandam do ni panglu sagi bane arabda balatina si halain samana mi am thamjari lambi thomatik sadraba Tamelong district ki taisang gi khunja singna lenga ki market ki matinga mat pang lei haina khunja singna benba phogori Manipur ki wetlands kanaba miyamna punna hona mi si haina environment and climate change department ki deputy director Tinguzam Thogenat Torli amasung Kerala da corona virus positive oiba mi amaga muk thengna thibaga loina India ki oina positive oiba mi ani isure